Bwana atawapigania ninyi, nanyi mutanyamaza kimya. Amen. Amen. Tutashangilia usomi wa neno la Mungu na tuko nachukua nafasi. Ninavuka bila Farao. Wana wa Israeli Mungu amewajalia neema. Kisha miaka 403 Mungu anawatumia Musa ili awatoshe katika utumwa. Na hawakupinga Musa, walikubali kumfuata Musa, sababu hakuna mtu anapendaka abakie utumwa. Ukiona mtu anabania maisha ya utumwa, manake alilogewaka. Lakini kila mtu anapendaka uhuru katika maisha yake. Unajua maisha ya mtumwa ni maisha ya kufanya yenye hautaki, lakini unavifanya, haiko juu yako, ni juu ya kufurahisha mwenye iko na kutawala. Sasa Mungu akaamua atie mwisho kuile maisha. Na walipotoka Misri, hawakutoka mikono wazi, walitoka na utajiri mingi sana. Juu Mungu hawezi itika watu watawaliwe miaka 413 kisha watoke mikono wazi. Kuna njia zenye Mungu anatumiaka juu ya kukulipa d'une manière au d'une autre, na anafanya mwenye alikutesa abakie maskini juu ya utajiri. Na Mungu akawaambia wana wa Israeli, mujilazime na mujikopeshe mazahabu kwa mikono ya watesi wenu. Na wakaitika, wakawapatia vitu vya dhahabu na wakaenda naye. Naomba Mungu atamu kuvuka yako usivuke mikono wazi, uvuke na vitu vya maana vitakavyo kusaidia katika njia. Na Farao aliposikia kisha kulia mtoto wake kama Israeli wako ngambo ya bahari ya Shamu mjangwa, akasema twende tuwamalize, tuwafuatilie. Malheureusement kwa Farao hakukua njia ya mbele juu atangulie watoto ya Israeli. Mara mingi wakukufuatilia Mungu hawezi batia mbele yako, atabaacha tu nyuma yako. Juu Mungu abaoneshe kama malgré banakufuatilia wenje uko mbali kuwazidia. Mungu akutie mbali ya wadui zako kwa jina la Yesu Kristo. Na leo kuko watu sawa Farao, biko ba expert kukua tu nyuma ya watu. Manaki ko pale juu tu wafuatilie uko na famini, unaenda wapi na utaishia wapi. Na mawazo yao inakuwaka ke hautafika fasi. Kumbe mawazo ya wanyuma, mawazo ya adui yako, haiko njo mawazo ya Mungu. Amen. Hata katika huduma hivi ukiona mtu anakiaka juu ya kufuatilia maisha ya wengine, ni basutu wale, bayuwai wale, bavile habaendake fasi, bavile banaishia kama njia. Acha maisha ya kufuatilia maisha ya wengine, tafuta kazi ingine. Wakati wewe unafuatilia maisha ya mwingine, yeye iko natumika juu aendelee. Fanya na wewe uwezekanavyo uendelee, acha maisha ya wengine. Na hii masiku tuko na probleme ya watu. Ni watu wengi biko tayari kuharibishia wengine ushuhuda, biko tayari kuharibishia wengine reputation. Nyewe munaharibishia na reputation, munawazaka kuharibishia na reputation nje itakuwa mwisho ya maisha ya mtu. Hata useme mtu juu ya gisi alikuwa jana, Mungu anaweza mtengenezea ushuhuda mpya. Tafuta kazi, acha fuatilia maisha ya wengine. Wakati ingine utachafua watu, Mungu analeta neema na kibali kwa wale watu, wanaendelea pendewa. Bibi ya Potifara aliharibishiaka Josefu ushuhuda, lakini haikuacha Mungu asiinuake Yusufu. Mutaendelea fuatilia maisha ya watu, Mungu anabariki wale watu, jua aoneshe kama nyie njo babaya. Ogopa mtu wa kuchafulana, yeye njo mchafu zaidi. Ogopa mtu wa kusemana mubaya, yeye njo wa mubaya zaidi. Ogopa mtu wa roho mubaya, huyu haendake fasi mu maisha. Na mwisho ukichafula mtu bitajulikanaka kama ulisemaka bongo.
Juu alisema Yusufu alitabaka, lakini balikiajua kama balimsemeaka bongo. Na mara mingi mwanakuchafulaka, Mungu atakubariki mbele yake. Juu haki yake sikia haya. Gusa jirani mwambie, beba na kufuatilia siku moja batakusikia haya. Usifuatilie mtu mwenye iko naongozwa na Mungu. Usifuatilie mtu mwenye anategemea Mungu. Sababu ukitaka uangamie wala upate haya ya milele, ufuate mwenye iko na Mungu. Utageuka adui ya Mungu bila kujua. Iko sawa kunisikia? Mimi narudilia. Usifanye erere ya kufuatana na maisha ya mtu mwenye alishajitia mikono ya Mungu. Usikie jikuta umegeuka adui wa Mungu bila kujua. Sababu ukifuatana na maisha ya mtu mwenye iko na Mungu, utajifanya adui ya Mungu wake, na Mungu wake hata ruhusu umfanyie mabaya wakati Mungu iko na mpango na ule mtu. Bwana akutetee wewe mwenye unafuatiliwaka. Na ukiona banakufuatia, elewa kama hautamalizika sababu uko na Mungu. Njoo Mungu anaambia Musa, ambia wana wa Israeli wakae kimya. Mtu mwenye iko na Mungu asemake semake. Mtu mwenye iko na Mungu anaachaka Mungu amusemee. Kaa kimya, acha Mungu akutetee. Kama uko na Mungu, bakuseme lakini usibajibi. Bakufuatilie usibafuatilie. Fuatilia vya maana zaidi ya vyenye viko na kusema. Mara mingi mwenye anapendaka kukusema na kufuatilia anapendaka urudie kunivo yake. Sasa usijirudishe nyuma kufuatana na maisha yake. Juu ukifuatana na vyake maake munakuwa nivo moja. Wewe endelea kwenye Mungu iko na kupasulia njia, na atabakia wa nyuma. Ukifanya kazi hautakosa bakukritike, na wengine watakuonesha uko unapoteza muda. Lakini wewe tumika, siku tawina, kuwina yako itabanyamanzisha. Amen, amen. Sasa andika hizi mistari 3 zendagusa leo, na tuombe Mungu turudi. Katika kuvuka bila Farao, kitu cha kwanza uelewe, hautavuka na Farao hakukufuata. Kuvuka bila Farao kukufuata ni erreur. Parce que Mungu anaweza ruhusu adui akufuatilie, lakini Mungu hata ruhusu adui aendelee na wewe mpaka mwisho. Kuko butamu mwingine ya ushuhuda naonekanaka sasa tuliona vile adui anaangamia. Usiambie Mungu nitenge na maadui, lakini ambia Mungu leta maadui baone vyenye utafanya na mimi. Sijui kama mnanisikia. Ona, niliwaambia jana, mpaka vile parapande taliaka tutakuwa na maadui. En realite maisha ya mtoto wa Mungu ni maisha ya kuchukiliwa siku zote na watu. Sasa yenye Mungu anafanyaka akikuepusha na huyu adui, uona waza maadui wanaisha, anakuepusha njoo na ule, kisha analeta wa niveau ya mpya hiyo nafiki yako. Mulikuwa hamjue mjakazi wa Mungu atufanye na wao mfano, na wao mjakazi kia tufanye mfano. Kwa mfano tuko pamoja. Mama kuya hapa, mie njo mtoto wa Israeli, yeye mjakazi na kamata picha sa vile ni Farao, si vile? Yeye na kamata picha sa vile samaki ya mumai zile zinaweza kulana. Tuko pamoja. Mimi ningali huku, rudia nyuma kidogo mama. Mimi ningali hapa, bahari hapa, adui iko nyuma. Ona vyenye Mungu anafanya. Mungu anaambia Musa anyoshe nini? Fimbo na pasula njia. Sai na pasula njia. Ona vikubwa Mungu anafanya. Mungu anatuma mwangaza ilikuwa mbele yangu inakia nyuma yangu. Sai inakuwa nyuma inaniangazia mie, inamwachia giza. Maana yake nini? Mie niko naona kwe niko naenda, na yeye mwenye iko mugiza iko naona vile niko naendelea. Mungu anamzuiza asinifikie. Sijui kama mnanisikia. Simuzali tusomea juzi,
Aseme ile wingu iliyokuwa na wasindikiza ikatoka mbele pamoja na malaika, wakaingia nyuma ya taifa, wakakuwa katikati ya kambi ya Israeli na kambi ya Farao. Sinjo vile? Aseme ile nguzo ilikuwa na angaza upande moja na ikaacha giza upande mwingine. Manake Farao iko mugiza, lakini Israeli anaangaziwa. Niulize, kati ya mwenye iko mwangaza na mwenye iko mugiza, nani anaona mwingine? Hiyo kuko wanasema jibu ya bongo na unapandisha sauti. Mwenye iko mwangaza haonake mwenye iko mugiza. Mwenye iko mugiza anaonaka vyote vya mwenye mwangaza iko nafanya. Manake Mungu alitaka ambia Farao hivi, mina kuachia macho uone vyote vyenye taifa yangu iko nafanya. Meabo siwapatie tena macho ya kukuona wewe, mina wapatia macho ya kuona kwenye liko naenda. Wakati maadui watakuona wao usiwaone, ona kwenye Mungu iko na kubeba. Sio kama mnanisikia? Gusa jirani mwambie, ukinifuatilia maana uko mgiza, mimi niko mwangaza. Kila mwenye anasema alivala hivi, alifanya hivi, munatuonaka juu mko mgiza. Si hatuna wakati na nyie. Usijipatie wakati kujibiana na benyela na kufuatiliaka. Endea vya maana. Aseme hii nguzo ikaangazia Israeli. Mais ça c'est fort. Manake Farao iko na uwezo ya kuona, Mungu anamuima nguvu ya kuzuiza. Adui zako wataona ushuhuda yako na wataisikia, lakini hawataweza zuiza Mungu kutimiza yenye iko na panga juu yako. Ni pale Daudi alielewa, akasema katika Zaburi 23 akasema, Bwana ndiye mchungaji, sitapungukiwa. Mstari wa 5 nasema hivi, ananiandalia meza mbele ya adui. Unasikia sema mbele ya adui zangu? Manake minjo niko hapa, juu adui tuko nenda huku, ilifo nikuwe mbele ya adui. Njo Mungu ananiandalia meza. Aseme na kikombe changu kinafurika. Manake adui anaona vile mimi naikala kumeza, niko nakula mimi na shiba, anashindwa zuiza kukula yangu. Bataona ushuhuda yako, bataona mafanikio yako, bataona safari yako, bataona pesa za Mungu atakupatia, lakini hawatazuiza. Kuzuiza mkinande njo kusema hayo. Sasa mnasema ba mingi njo sibane maneno. Mimi nataka niiseme. Erika Tiria. Sasa njo kuzuiza. Erika Tiria. Erika Kiria. Sasa habata Erika Kiria. Tuko pamoja. Habata mkinande nayo njo. Siberi. Ambia jirani, sibendika Kiria. Bataona lakini hawatazuiza mafanikio yako. Ukisema amina zaidi, Bwana ifanye kwa maisha yako. Niko naona watu wenye bataenda mbali sana. Adui iko naona vile unaendelea. Unafungula duka, aliloga lakini Bwana analeta wateja. Aliloga usizalake lakini unazala. Aliloga usilungake lakini unalunga. Natabiria batu desa 58. Bwana awapatie neema kwa macho ya adui zenu. Onode! Farao aliona. Maki konaona movement yote ya Israeli. Gusa jirani mwambie, bataona vile unaendelea. Bataona vile unajenga. Bataona vile unafanikiwa. Bataona vile makuta inakuya. Bataona vile unalunga. Bali fanya yote usiendelee, Bwana atakuletea neema. Neema izirike kwa jina la Yesu. Nifungule nisifungule? Ni nguzo moya ya moto.
normalement gisi ni nguzo ya moto iko impossible kumacho ya watu ile moto moya igeuke giza. Meju ya Israel Mungu akafanya vya haviyafanyikaka. Mungu akitaka kuheshimisha kumacho ya maadui yako anafanyaka vyenye haviyafanyikaka kwa wengine juu yako. En d'autres termes, ile nguzo ya moto ikageuka rido ya moto ya kutenga Israeli na maadui yao. Mungu atatumikisha vitu vingine na kwa kibambazi kwenye wao uko naenda adui hatafika. Eske tuko pamoja? Na bakisema giza manake ni confusion. Maana Mungu aliacha Farao mu confusion na Israeli bakamwachia mwangazi. Mungu aangazie kazi yako. Mama Josiane, Mungu aangazie huduma yako na kipawa chako. Mungu akikuangazia hata mbali watakuona. Juka mtu yuko mumwangaza, meme wa mbali anaonaka hata hajue ni nani, na anaonaka movement ya mwenye yuko mumwangaza. Manake wanakusemaka juu uko naonekana. Hawawezi sema mwenye haonekana. Ukisikia tu mtu anakuwa hivi elewa tu uko naonekana yeye haonekanake. Njoma niko napenda kuchafule juu na yeye bamusikie. Or ukisema mtu manake watu watapenda baone mwenye unasemaka. Angalia, pole kwa maadui yako. Musa jirani mwambie pole kwa adui. Juu atakusema mubaya watu wanakupenda tu. Atakufuatilia watu wanakuheshimia tu. Atafanya nguvu basikutafute watu wanakutafuta tu. Si Herode alipenda azimishe Yesu, alimuweza. Alisababu kama Yesu ni nyota. Sikia vile wa majusi waliambia Herode, wapi mfalme wa Wayahudi ambaye amezaliwa? Akasema mfalme wa nini wa Wayahudi? Mmejua yase, tumeona nyota yake toka mbali mashariki. Tumeiona na njoo ilikuwa natuongoza. Herode akawaza akiua watoto yote ya miaka ya chini ataua na Yesu. Or bengine wanaweza kufa juu haiko manyota. Na Yesu ni nyota. Nyota hakuna wa chini mwenye anaweza izimisha. Na wewe uko nyota juu. Paulo anasema sisi ni nyota na tuliamini nyota inaong'aa asubuhi. Hakuna mwenye atakuzimisha. Wewe mwenye anajiokipe na wewe kuangaza ni Mungu yeye peke. Eske tuko pamoja? Manake hata Farao afanye ile colonne de feu haikukuwa colonne ya kawaida. Juu Farao angeona colonne de feu acha niizimishe, tulete mapompe ya mai tuizimishe juu basi angaziwe. Haiko colonne ya mwanadamu. Ni colonne yenye iko surnaturel. Ni ya Mungu. Kenye Mungu alikuchilia kikuangazie, hakuna mwatakizimishaka. Tuambiane kweli, bie Mungu alikupangia, hakuna mwatabipangulaka kwa maisha yako. Sasa yeye amebakia nyuma. Munaona njoo nilikuwa nawaambia kama Mungu hatafaa erere ya kutumalizia maadui. Nguvu ya Ukristo ni sawa adui biko. Maadui wataishaka mpaka siku tunaenda mbinguni. Sijui kama tuko pamoja. Yeye tulishaachana naye. Sasa kwa mconfusion. Meona vile Mungu anafanya. Sasa mimi niko navuka, mimi najua nimeachana na Farao. Kumbe mumai mko maadui wengine. Msiwaze aseme mai tunjo alikuwa adui yake na Israeli. Juu ilishafunguka. Mule mumai mko masamaki zinamezanaka. Mko manyoka za mai. Mko makrokodili, mamamba zinaweza tafuna. Me ukisoma Kutoka 14:21, Biblia inasema se wakati watoto wa Israeli walikuwa navuka katikati ya bahari na inapasuka inakauka, aseme Mungu akafanya mai ikageuka huku kibambazi na huku kibambazi. Me haikuwa kibambazi ya hivi. Maki inabakia kibambazi ya mai. Unaiona mai, me ukigusa ni kibambazi. En d'autres termes, mamamba sasa inaona watu walikuwa pita mumai. Or njoba adui ya nguvu
Kwa watoto ya Israeli mamamba zinaambiana tunapata chakula. Me sasa zinataka kuya mai nageuka vitrine ya kuwazuiza. Hamuone kama juu Israeli liko navuka, Mungu akafanya na wenye mai kageuka blokaje yao. Kwenye uko naenda kwa maadui wenye hauonake, lakini Mungu atajua kisha tabametrize juu uendelee, kusikue kitu cha kuzuiza mafanikio na maendeleo yako. Na maadui unajua nawe haujue wote Mungu atabashughulikia. Na usikue na waza maadui ni wale tu wenye unajua. Kuko maadui mingi wanatuzunguruka, tunaishi nabo, tunakula nabo, tunalala nabo, tunacheka nabo. Si tunawaza ni bandugu, kumbe ni maadui. Ituru watapata haya, hakuna uchimbi watafanya juu tusiendelee, sababu Bwana iko upande wetu. Sijue kama mko nanisikia. Maana yake kitu ya kwanza tuelewe, hatuwezi vuka bila maadui. Merci watoto ya Mungu. Haiko maadui, ni dada yangu ilikuwa mfano. Tuko pamoja. Mu maisha maadui biko mingi, lakini Mungu anatusaidia. Wengine wenye hatuwezi weza pigana nao, Mungu anawametrize. Jusi hatuna nguvu. Ndio maana mtoto wa Mungu ajitete yake, anaachaka Mungu amtete. Mtoto wa Mungu ajipigani yake, anaachaka Mungu ampigani. Amen, amen. Lakini kitu ya pili uelewe, bahari ishafunguka, haiko kila mtu njoo anaendaka mara moja. Kuna kuwaka ordre. Mutatembea hivi na hivi na hivi na hivi. Musiende en désordre. Juu mukienda en désordre, ina estime kama balikuwa kidogo balikuwa 10 millions de personnes. Njoo mina estime. Juu wakisema 600,000 hommes, kwenye 600,000 hommes biko niye peke muwazi, banamuke batakuwa bangapi? Tukamate tu mfano humu, banamuke ni bangapi na banaume ni bangapi humu? Simona kama banaume ni bakuhesabia humu, me banamuke. Sasa muniambie Israeli, kama banaume balikuwa 600,000, banamuke balikuwa bangapi? Tena hapa na garçon wa 17 ans bamuhesabia. Tuko pamoja. Banahesabia tu ba marié. Maki balikuwa 600,000 familles. Uniambie muhimu maisha yetu ya Kongo malgré crise, unaona mtu hana hata heritage atachia watoto, meye peke shazala 15. Amone kama balikuwa mamilioni ya watu. Sasa mkuvuka bakiingia en désordre, batakanyangana na banauana. Pourquoi basiuana? Il faut baende en ordre. Mu maisha yako usipermettre embouteillage. Kunjia yako usipermettre embouteillage. Kama mtu hataki jitia kumustari atembee bien sawa sawa na we, aende mbali na kwe. Usikwe na permettre kila mtu aparamie maisha yako. Hauko zile gari zetu tulikuwa na paramia kama utoto. Maisha yako iko naongozwa na Mungu. Tia maisha yako amo mitindo. Mtu aheshimie mipaka yako, aende fasi nyingine. Musa jirani mwambie mimi siko désordonné, usinikuie na désordre. Tunashindwa juu kila mtu tunapenda tulete. Hapana, Yesu njoo alisema njoni kwangu. Mimi niko nakwenda kubeba. Juu niseme njoni kwangu. Na Yesu alisema njoni kwangu, kwa wengi alikuwa nakatala baende naye. Si hasa anafika kule Dekapoli, anakutana na ule fude Gadara. Ule mwalikuwa anajichana chana na majiu. Saa anakuya havale mbele ya Yesu. Yesu anakemea mapepo zinaingia manguru. Si ule jamaa akasema nitakufuata popote uendapo. Yesu alimwambia kuya, hata Yesu ni njia, alikatala sema mimi sitakuwa njia ya wewe unifuate. Wewe enda tu kwenu, uende tangaza vyenye nimekutendea. Maana wengine kwa nawaambia enda sema vyenye uliniona ako kule mbali, karibu yangu pardon. Tunashindwa juu kila mtu ona atotakuwa mzuri, usikwe na cheka cheka na kila mtu. Narudilia, usikwe na cheka cheka na kila, kuko mwingine kucheka naye na kukamata mwenzake. Attention, haiko kila mtu njoo unapaswa fanya mwenzako. Mimi nasema mubaya. Weka ordre mu maisha yako. Hapana embouteillage, hapana désordre. Tia watu ya maana. Tia watu wanakufalia. Watu wenye biko serieux kwa maisha yako.
ukitia ba moins sérieux na utaanza jikutana unakuwa fusa hapo. Mzee wetu baba yetu ndio anazoea sema, alisema hekima aseme ukitembea na wenda bazimu watano usitake jua wa sita ni nani. Ni neno ya nguvu ile. Asa ukitembea na viwerewere tano maana wewe ndio kiwerewere wa sita. Na njoo vile ukitembea na wenye hawakufalie watano naona kuwa mwenye hafai wa sita. Hauko oblige kutia kila mtu maisha yako. Wengine hatutaishi nabo boadui, tunakuwa na pepeana kwa mbali, mebasikwe karibu yetu. Na bakikuwa ku maisha yetu bakue kumustari ya mbali, kukue makudeze zinatutenganisha. Usa jirani mwambie hata tutazoeana mipaka ikuwe kama. Eske tunapatana? Bandugu biko na ingia au habiingia? Tunabakia na miniti 5. Sasa Mungu alishapasua mbele, alishametrize wa mbele, alishatia wanyuma muretari. Mewanyuma Farao akapenda naye avuke. Erreur grave yenye Farao alifanya. Farao hayaona kwa bahari inafunguliwa. Njoo ya kwanza naona, si angeogopa. Angesema aba benye Mungu alifanya bazaliwa ya kwanza bakufe kwetu, alors que nao biko na bazaliwa ya kwanza abakukufa. Kisha tena bahari inafunguka, tusiingie. Meakambia basoda yake yote tuingie. Kumbe Mungu alikuwa anapenda amalize historia ya watesi ya wana wa Israeli. Mungu aliambia Israeli, wa Misri munao waona hamtawaona tena. Porque basi waone tena il faut banakufa. Munisikie bien, mina peze maneno. Mungu aliambia wana wa Israeli, wa Misri munaofanya haiko inchi yote ya Misri. Ni haba ba Misri wanakia bapiga bemuko naona. Njobe hamtaona tena. Juni entre parenthèses, wakati yenye baisha kwa mfano Mkanana, siko mwenye angeenda kafanya biashara yake Misri, angeonana na wengine ba Misri. Me haiko wale wenye walikuwa na mkimbiza. Eske mnanisikia? Ça veut dire Mungu anakutenganishaka na rase ya watu wanakutakia mabaya. Memuile ile rase be habana probleme na wewe unaweza fanya nabo business, Mungu anabaacha juu mkolabore nao. Na hapa njoo wa Kristo tulishindwa. Injili za mbele za wanadini aseme msikwe nazoeana na bapagani, acha ile nizaa. Kuko kazi zingine wa Kristo habana, benye biko nazo ni bapagani. Bo usikwe naongea basi naye. Nani mwashenda Bulaya kwenda uza vitu au Dubai au Asia au China? Tia mkono yulu. Merci mama. Moliuzia, molienda uzia, munaongea naye juu uze vitu. Ni Mkristo. Ni Mkristo. Mejon nenda ongea naye. Bo usikwe naenda kule juu nuru na giza alichangana. Na Mungu atakwambia hauna akili. Hata mimi na shetani hatukuebie tuliongeaka wakati ya Ayubu. Unaweza fauna mtu kope, haimaanishi unataingia mu maisha yake ya zambi. Munaishia tu kukope ya makuta, binaishia pale. Chile bujinga ya kuwa nafatana, usitembee na mwenye haokoke. Unaweza tembea naye na hautashirikiana naye mu maisha ya kiroho. Unajua tunaishia. Ona, Elia angekuwa nafatana na vya maandiko, hangekulaka vya kibombobombo ilimuletee. Jumu Israel kibombobombo ni ndege najisi. Parmi mandege ze Mungu alikataza mtu apaswe gusa, mtu apaswe kula, ni kibombobombo ndio ilikuwa ndani. Me ile kibombobombo ndio Mungu anatumia ili mletee mkate na nyama. Elia wale angesema kwa jina la Yesu sitaki jichafula, utakufa na njala. Ni kibombobombo ya uchafu me Mungu ndio aliituma. Kuko mpagani mwe Mungu anaweza kutumia jua kwa baraka yako. Kirio Cyrus de Perse hakukuwa na jua
anajua Mungu, alikuwa hana Mungu wa kweli, ni mlozi, lakini yeye ndio aliandika barua kaipatia ba Nehemi juu baende jenga Yerusalemu. Manake unaweza koopere na mpagani juu upate yenye Mungu aliweka mikono yake juu yako. Sitatumika na ile kazi unaenda bakilia yako, mko na balozi na banakuletea makuta, nguvu za maombi hapa zinasukuli ile makuta na unaendelea. So na uzishako na mwambia mbele niuzie, niambie naingilia wapi, unaenda kuchisomo cha wapi, unamuuliza vile. Ambia jirani acha ushenzi ya kiroho, mwambie dini sikutawale. Unaweza dili na mwenye haokoke, hautaishi maisha ya zambi saa yeye. Na nguvu ya Ukristo ni wakati tuko katikati ya wapagani. Ndio maana Yesu akasema sisi ni nuru ya nini? Utaangazia wenye haliko mugiza. Merci papa, unanitia moyo sana, sema amen. Mimi nasikia nani sukuma tena. Gusa jirani mwambie acha ile mafundisho ya kidini, itakufa masikini. Minaeleweka? Tulishinda juu tulikuwa na waza kila kitu Mungu atatuletea tu wenye biko sasa. Hautapata mwenye iko sawa. Kuko mwingine iko na roho mbaya kwa wengine, lakini hata kwa na roho mbaya kwako. Na hii niandikie hii. Muache kukuwa natuchonganisha. Kama hatukukuwa ba maana kwenu, tutakuwa ba maana kwa wengine. Kama hatukubasaidia nyie, tunaweza saidia wengine. Mtuachile maneno tulishachoka nayo. Bandugu, sie Mungu alituumba juu tukue na roho mzuri. Kama wewe haukuona roho mzuri kwetu, inakuona enda tu bien. Tuishi na wenyewe wanatuelewa. Na mimi narudilia hapa, kama upende hapa, sio tuache na amani. Haupende tena hapa, wewe ule unaikala pale, mtu akikia naona kia humu. Wewe uko nafanya nini humu? Tena papa, wale wenye wanachonganishaka na hawapendake toka fasi. Wenye wanapenda wengine watoke, hao hawatokake. Akikwambia utoke, unamwambia mbona wewe hauyatokaka? Maana gisi hauyatokaka si banduke. Na minda baki hapa mpaka nione Mungu wa MCPM ananikumbuka na anabadilisha maisha yangu. Na niko natabiria mtu wa imani mwenye alishabaki hapa, malgre maneno balikuletea kuvunja moka, baki hapa. Ule Mungu aanze na wewe, akutendee mema, akuchekeshe, akufurahishe onode. Fanya hatua kwenye huko, useme mimi naendelea bila Farao. Na useme atakuwa ndaendelea na atazama. Gisu umesogea mbele, nipe amena nipasule kidogo nimalize. Angalia, yenye ilikuwa boulevard juu ya Israel iligeuka kaburi ya Farao. Kwenye utapiti itakuwa esprit de mort kwa adui yako kwa jina la Yesu. Nipe amena niongee. Ilikuwa parcelle kwenye Israeli bataendelea, na itageuka fasi kwenye Israeli Farao batakuwa antere. Fasi kwenye wewe utaponyokea, adui yako atazikiwa pale. Kumbe Israeli balilia, je, Misri hakuna makaburi? Manake tu Farao ni tajiri, alikuwa ishatayarisha kaburi kwa batamuzikaka. Kumbe alitayarisha kaburi yenye hata zikiwaka ndani, juu bahari njoo yenye itamumeza. Meme mipango ya mzuri ya adui alikuwa nayo juu yake itaharibika, juu yeye uendelee. Ule mwalikutesa anza ona anateseka kwa jina la Yesu. Ule mwalikusumbua anza ona anasumbuka kwa jina la Yesu. Ule mwalikulilisha anza ona analia onode. Njia yako haitakuwa njia ya Farao wa maisha yako. Mafanikio yako, adui yako hatafanikiwa pale. Yule anayekutakia mabaya yatampata mwenyewe. Kumbe Farao alikuwa na wasa na maliza Israeli. Kumbe mkufuata Israeli, Mungu wa Israeli anataka mumaliza. Mwaiko nataka kumaliza, Mungu wako atamumaliza kwa jina la Yesu. Niko naongea na watu ya imani, watu ya kiroho. Usiogope Farao.
Ogopa Mungu wako njo. Farao haiko kitu mbele ya Mungu wako. Na gisi uko na Mungu, Farao yeyote aangamie. Kama Farao ni bulozi balikubalishaka. Kama Farao wa maisha yako ni umaskini, kama ni magonjwa, kama ni utasa, kama ni kutoendelea, kama ni kukataliwa, vile vibaya vyote vinazama sai sai. Vinazama sai sai. Nimalizie. Farao alijua kiingia munjia ya Israeli atabaua. Kumbe anaingia mule jua kwe chakula ya maadui ya mbele ya Israeli. Juu Farao na basoda balikageuka chakula ya mabibiboko. Balikageuka chakula ya maprokodile za mule mumer. Kwenye utapita adui yako ataangamia pale. Bandugu, baadui hatutakuwa na baogopa. Me pole kwa baadui na ole kwao. Jua akikufuata anagusa moto ulao, anaenda kwenye ataangamia. Bwana atubariki asubuhi ya leo.